Menteri Ketnat Puli Putih ubak lakmen rumbui ulang bakatnat kadang ap ia kejubat National Testing Agency NTA halor kemat bayadai bat katuk ni ki kena puli kejela ki bahapan yale ia ke eksamen kiwet ha ki pat kejela wat hadin ba ki legit ia ke jaka yale exam hamikhlaya kum ke center. Habakren bat kilat petai kubor ubak rumbui ulang bala pentip sya dakinong ilam keseng Kasi Student Union KSU baki don katuk ni ki kena pulih bawat hadin baki legit ya ke selang kum ke center jongki ban yale ya ke examen kiwet kilayo ya ke admit card ke bapen i ya ke jaka yale ya ke exam kan deh hagoti bat don ru ki bayo ha aizol ubak rumbui ulang ba ketnat pulih putih marmar kalai keren bat ke NTA ba kumba syupungut ki kena pulih na kejela ki ya kenduk ya kene ke jing kat kum ubak rumbui ya ke kiwet hamikhalaya lapen long Shalong Ribhoy Batura. The commercial is communicating with the NTA. But as of now, as I speak, I have not got any response. What is the response of the NTA? So let's hope that the NTA will be able to allow the student, if there is any seats available in the state, in our state. Kenang bandra ke jing dap nyup san snam ke jing light